Hadin kajing jia dangshen ya kajing penibor ki Sipai BSF hakashnong sunar padi kabadan Hais Jaintia Hills District nakaliang kajantia National Council mentakasi ka arfundaterik uyayong kalalet banbu daka dorkhas hausembut menteri rangba kejela uba preston tensong bandawa banweng no ikite ki BSF na checkpoint kabadan Hais Jaintia Hills District bat ban penklan ya ka khardop check gate bante alakam ya karung kami ki barjela Hais Jaintia Hills District. Hakador khas balasoi do Presiden Kajantia National Council CEC uba esling do kasing kala ong bakilami bon kijing sha thombor jong kipat ba hakani ka district namar kajing don jong Sipai BSF namar kata kasing kala dawa bade banweng mardor ia ketika check post BSF kibadan hasuna perdi umblu bat dona. Iwan naga Jaintia National Council Central Executive Committee tahadin ke jingmi jong ki kendung kendram apo ka distrik ke jongi apo East Jaintia Hill District naga daw ke jingbu gate jong ki neki BSF apo highway apo jingkin Sunapur dalam tang kataru ke jingdon jong ki neki BSF kalong kumban ke jingtut ya ki trairi ki trai muluk nama ada ki neki priu ki wan yeu kum na khlebiat na lumshnong banle chungkiang chata tashara bacha kishnong jong ki chat bat kisah pendik hari ini ki BSF nak ketawa jingkino bagi kit yakimar bamut penyak support bangla tak kene ke jinglek dong ki BSF kala kata adu kata yaki bayang nak ketu kaget dah ke jing sengau kia buat hari ini ki singi ki bala debru ki dan ki seng bahalam ki bala mi patba ban persya ya ketu ke jing don dong ki BSF tengi nak yang ke JNC kum geseng ke ba napok nanti napok East Jaintia Hill District ngimla shu ban long tang kinong pekai nak minta ke jing jong kipat ba minta ke sengi ngilayo ban ikendu ba di deputy CM di balong ru ke cukupor kumi home minister ban ikran ulah kene ke jing teh nak kendang di deputy CM ila itu ini haba ke jing sha nak kendang ke state government kila ada ban sna ya kata ke district coordination committee ke state government ni kala ibor ya kene ki deputy commissioner jong ki district bapar bandar nak kata coordination committee hakabaki he jong ki BSF ki bodan apa patu kathain ru ke de ban don apa kata committee bat kumju ru kirang ba snong ban ikran ya kene ke jing jong pajba andre habangi tipat nak kalian jong deputy commissioner jong ke East Jaintia Hill District hadu minta menne umpat la halor kene dan kalian ke jong deputy CM pula beta ini ban ya kendu ya DC jong ke East Jaintia Hill District banyak keran halor kene ke jing jong ki pajba bat na keran syairu ba ka jing don jong ki BSF angko kam don jing nama ke East Jaintia Hill District kam de ka jaka ka babun kita kiseng le no ne ka de ka jaka ka ba chongsuk chongsai ke ni kwa ya ki BSF bukin don support border ni ina ki por kine ki khar bangla ki wan rung support ka district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki penmensaw ya ki produk prasnam ki jongi ngidang ya itang mana kaneru apo ka video kala viral support social media bagini ki khar bangla ki kawang mau ya ki turis ki bawan support dauki tengi lengok bahasa ki dan ki BSF akung gitu ki por ba ki produk prasnam jongi kisah thombor na kini ki BSF ta ka ba ka jingi kendu jongi batu deputy CM batu home minister kalong ban pengklan ya kan ka infiltration check gate ka bodon hapo rata cara namar ngiting bayo lesi hadin ba ka sarkar India kala pentrikam ya ka CAA tengiting ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India ba kan ka CAA kan numla ban kata aki jakau ki bodon ke district council dan kita ki 6 schedule area andre na kanyang jongi keseng impat snusngan te kumtangi kwa ya ke sarkar bagan pengklan ya kini ki infiltration ceget ke bodon hapo rata cara dan kanyang jongu home minister ubade ra ke cukupor deputy CM gula sa simkia lo kini ki mat jindawa ba ha ke cukupor ubade ba kini ke BSF la shay ke singin sa kendu badu deputy commissioner jong ke East Jaintia Hill District hatu kila form na ya kata ka district coordination committee ke baka state government kala pha iki baki de banla